برنامه پیش برکه دربیسی جاره که دین املی گهدار و شوپینری دربیسی FM بگریان بخلک کنو هم جی بپرسینو شخوکی هر تم جی پرسامنی یکمین هی پشتره امی در باسی 3% ایدو یمین جی ببین نها جی املی کلانی باجار دربیسی نداکو ام پرسه پیش برکه جی جوان بکن. دمات خوش بخالو سرت عفا اهلا وسهلا قلكي بخير شاوي روشتك شلون؟ والله مباش الحمد لله وصاغبن دس بيكي تناص از مسعود عليكو اش قنديسي بير كامل بلش خوت السر عربية يجي كاردك بيدر السر عربي كارد كما فرد شغل كارد تملي بيدر از يومي تيم بيدر وزفت قرب مالي ايفاري ودي قواتي بتخال ايش ورا زيبه وصاغبن حالش خو بيش بركه مسابقه نهاجم داكت نوا بازار دربيسيه جبونا ام برسا بيش بركه جي جوان بكن شخو برسا مني كمين جي دبيجه اف چند سال سركتنا ريجيما بحث در باس دبه و چند سال سركتنا ريجيما بحث سالك بويه بلش خو سالك بويه بلش خو برسبات راسته ام در باسي برسا خوني دو يمين جي ببن برسا مني دو يمين دبيجه كلها زاويه لكود كذا قلعه كلها زاويه لكود كذا زاويه لكود كذا زاويه قلعيه او يعني قلعه زاويه جبل الزاويه الادلب فيها لا الكيجا هريمي كردستاني كمثلا ام بيجن باشوري كردستاني يان روجلاتي كردستاني يان باكوري كردستاني لكيدت كذا ازبيم كلها زاويه والله ازبيم قي ويل باشور تاكيدك تاكيدك ما ببورين خالو برسباتني دو يمين شاش بو ساعات خوش يا لو سهلا سرت عفا دمت خوش بخالو هات شو خوش بيه خذ بربر تشاوي روشتك شلون والله باش الحمد لله ومصاغبن باش نصابه ام باش سباس مدس فيكي تناسبكن از عبد العزيز سينو مش جوزات كنت جوزات صار خوان سرچ عبا خالوش خو پیش برکه ام تخوازن پرسا خوش اشته بکن پرسامنی دس پیکی دبیجه اف چند سال سرکتنا رژیما بحثر در باست به رژیم عباس چند سال در باس بيه شيستو نش زوده ها واختار دركتي شويه انا تی هاو چند سال سر رژیما بحث در باست به انو جه کتناوی شكتناوي اف سالك شوي بله شو سالك چی بویه ام در باسی پرسا خونی دو یمین دبن پرسام دبیجه شوقا طاویتی بری گدنگ ام ببهیزن چما شوقاتافي بري دنك چما شوق بری دنگ لانه اختار رودر كيف شوق دقشي بري دنك بري صوتي يعني كي جاب بلستر دنگ یا شوق بله شو شوق بلستر تمرة بسركت خالو جبوناتا بيروز به صعبة صار مرة صعبة خالو اجي ديارياته جي راديو دربيسيه جارك دين بيروز به صار الساعة وخوش به دمت خوش بخالو يا اهلا وسهلا شاوي روشتك شلون والله صعب باش الحمد لله صعب ودي بكي مدس بيكي تناسبكن خالد سينو سرچ عبا خالو تبخوش دربيسيه ما دربيسيا دربيسيه جياندك از جياندكم قندي دوري جوزات سرچ عبا خالوش خو وقت ناستك بيش بركه ام داكت نجبونا ام برسا بيش بركه جي قلبكن شخو برسا مني كمين جي دبيجه اف چند سال سركتنا ريجما بحث در باستبه اف كتنا رجيما بعد سالك دي بله شخو سالك سركتنا يبويه بله نهاجي درباسي برسا خوني دي يمين ببن برسا مني دي يمين دبيجه كلها زاويه لكود كذا كلها زاوية ناستك دن كلها زاوية قلعة الزاوية معقول دقليمي هناك علي كاريات بكن ام بيجن باكوري كردستاني يان روجلاتي كردستاني يان باشوري كردستاني افكاله لكودك هذا ازدم باكوري قصدك باكوري ببورين خالو
شخو برسف شاش بو ساعت خوش اهلا وسهلا شعبان. دمتا خوش بخالو صعبة بنتي خديج والرازي أهلا وسهلا. صاغبه تشاوي روشة شلوية الحمد لله شكر الله خديت أنا باش دس بيكي تناسبكن عن ترجمة جهلي دربيسية. سرچ عبا خالو شخواه نها پیش برکه مسابقه امداكت نافا باجاري دربيسيه جبونا امداكت نافا كولاني جبونا برسا خوشي بكن برسا مني يكمين جيد بيجي اف چند سال لسر كتنا ريجيما بحث در باست به بو چند سال شغلي سالكي أمس بيش إن شاء الله. شغلي سالك يا سالكي سالك شخو سالك در باست به راسته ام در باسي برسا خوني ديامين جي ببن برسا مني ديامين دبيجي شهيد شيلان كوباني كنگي شهيد كت روجو مه كنگي شهيد كت بيستو نهي يازدا از بيجم. قصدك بلش خو برسبة راسته تب مرة بسركت جبونا تجي بيروز به صعب سرسري مهونجي صعب قلبي. خالو أبجي دياريا تاج راديو دربيسية جارك دين بيروز به صعب سرسري. دم تخوش بخال تخشتر ترجع عفا شاوي روشتك صعب الحمد لله. دس بيكي تناسبكن نافيم عبد الرحيم مش باجاري دربيسية مسترزيم. سرچعبا خالو كاري تشلويا والله باش الحمد لله دمشي باش يعني باش جي رازي لا والله ما مالكش كاري خو رازينا رازية ما انت جو باش يوري باش مش كاري خو أنا رازية. نعم لكي رازي اي مش كاري خو حسك يا باش خالو ام برسا خوش تبكن برسا مد بيجي اف چند سال لسر كتنا ريجيما بحث در باست به أفصال قضية درباس بو بلش خو سال قديا برسبة راسته ام درباسي برسا خوني ديامين جي ببن برسا مد بيجي شهيد شيلان كوباني كنگي شهيد كت ديرو كا شهادتاي ده حزارو شازده بو شرک کوبانه ده بو گلکی نزدیک هات ام سالی ناخوازن روجو مه ولا في عز أحمد ده في زحمت ناس ناك لا ولا الناس ناكل. ببورين خالو ساعتها خوش به أهلا وسهلا. دمتا خوش بخالو لما وجهي خوش بي سرسراسر شعبا شاوي روشتك الحمد لله هم بخير منهم بخير. ام باشن صاغبه دس بيكي تناسبك سعيدة يحيى مش دربيسية سر شعبا خالو صاغبه خالو شخو پیش برکه امی نهاجی پرسا خوش تبکن پرسا منی یکمین دبیجه چند سال سرکتنا رژیما بحث در باست به أفصالك شوي بوي بله راستش خو سالک سرکتنا وی در باست به ام در باستی پرسا خونی دیامین جی بن پرسا منی دیامین دبیجه کلها زاویه لکود کبه قلعه زاویه كردستان روجلاتي يعني تدبيج روشلاتي كردستان روجلاتي كردستان يا ريوي بلش خو برسبات راسته آگاهیه تجی باشن خالو باشه ام سپاسياوت كين خذ تعالى وبصرخه سپاس خالو شخوت مرا بسرکت افجی دیاریاتش در بسی اف ام جارك دين بيروز به گهدارو شوپینری در بسی اف ام شغال وی درهانی جی گرامل باجاری در بسی بداوی بو نهاجی بو دماغی ام پرسی خوال کلکوی برسوی جوار راگهینن شخوا پرسامنیا کمین دگوت اف چند سال لسر کتنا رژیما بسر در باز دبه شخوا سالک لسر هلوشینا رژیما بسر در باز دبه پرسامنیا کمین دگوت شهید شیلان کوبانی کنگی شهید کت شخوا یک جدام زرنرین پارتیای کتیا دموکراتیک شیلان کوبانی و هفرین وی دی 29 مجدار 2004 ده به قمپله که هفبش یا رژیما بسه و دولت ترکیه دا گرکر لباجار موصل هاتن شهید خستن شخوا پرسامنی دویمین جی دگود کلها زیویه لکودره دکوه او لروجهلات کردستانی دکوه پرسامنی سیم جی دگود شوقا تاوه تی بری امدنگ ببهیزن چما جبرگ شوق بلستره جدنگ گهدارو شوپینری ما اف بون پرسیمه لکیلکوی برسیف جی مجوره دیار کر لبیدراجی امجوار دبیجن بخاطری و